عبدالحمید قتی مامۆستایەکی ji xelkê Kobaniyê ku ew ji marek hevalên wî di sala 2014 de ji aliyê çekdarên Daeş ve hatin revandin û ta roja îro cihê wan nediyar e. Kurê wî lawîn berî 4 salan çû Almanya û daxwaza penaberiyê ji bo xwe û malbata xwe kiribû. Berî çend rojan me jî bi wî re li Almanya pêşwaziya malbata wî kir. Li firokxaneya bajarê Düsseldorfê Almanî hestên kenûgirî tevlîhev bûn bi gihîştina vê malbata Kobanî ya Kurdên Sûriyê re. Bêrîvan piştî dûrbûna 4 salan kurê xwe lawîn hembêz dike. Lê kêfxweşiya wan bi vê dîdarê ne temam e. Kesek ji vê malbatê kêm e. Bavê zarokan Abdulhamid Qetî ebû 5 salin ji aliyê Daeş ve hatiye revandin û çaranûsa wî hîn nediyar e. Ji wê demê ve çavê malbatê li rîya vegera wî e. Bêrîvan dibêje hestê li bendamayîna Abdulhamid li cem wê ji mirinê jî girantir e. هيفي فاجرنا طبعا تجارنا تقف من أزبيم أسحاتي زوري خا مثلا أمحاتي خا بماشينا كأنه تنا كأنه مرية بس برجارون جي يعني متمني يذكر مريبا ما تقول مريبا يعني تشقص مثلا إيسان دفع حرب مي سوري دمرن إيه مناس وجيران وهفال وبرمرن ما تقول كم مريبا يعني من أزفا شعوره وإحساسي من زوري من ويا برجواني سفكتر با بس دي ساجي تنيري مثلا دوستك ناسك دبي برا يعني صاغ بي وفجاري انه امل هي مري امل تنقاديو بس شعوري و مري الهيفي كاساكي به وتنظم بصاغ بيا مري به جمرن پرچاتندر پر گهشتنا وڵاتێکی ئارام وەکو ئەڵمانیا جihێکی خۆشیە مەڵباتên پەنابەر e. Lê bêrîvan dibêje wê di dilê xwe de tim dixwest ev koçberî bêragirtin. هاتني خا يعني از كيف خوش بمكم كوري خا 4 سال نديه از ورم و به حرب سوریه يعني سواشی سوریه زوری مورن خواندنه که تشتکی مستقبلی زوری را من حز دکر از ورم بس هر کو ای لاوین دگو اقامه خود درنگ بیه کیف مخاشته بود يعني دي مجار هبو دگو اجوا برودی تا و ساری تا پر وقت ساری چرا توانی يعني كوركي بتانيا مثلا تشوتشكا فلانة من دخواست أزوار مجان بس متخواست تم درنگ به متم دخواست إنه درنگ به بلكي يعني أم دبين يعني استاذي در كافي بوفي خادر كافي أم يو تفورن يون أو بلكي در كواري كباري جي يعني قرر بكي نه يعني أي جي أو قرر بكي أم لي بخونن أم اتفاق بكن لي بمينن متم ورقا يعني تم أو إحساسال جا من هبو إنه تم تشتكي البي منا يعني تم از نابه خجوه در كي قدكم Bêrîvan dibêje wê di koçberiya Kobanî de xweziya xwe bi penaberên şerê Sûriyê de anî. يعني من نظم بقرار خابستان ده وخاصة عبد الحميد سنة خواندي بو بليون بو يعني تم مثلا قرارات تشت يعني أري اتفاق بو بس بو قرارات تشتستان يعني از هون نب ما قراراتهم بستينم از پر معاناتی ورگودین يعني مدگو برا امجي به حرب را هاتبن برا مجی و معاناتهم ملت پردی هنج ما بیتردیم بس برا مال خواب و نفزاری خواب و برا نفس الشيبه برا يعني ديسا حرب و تانگویی بو و چه بو ملت گیب هفرادیم امجی بینیم ملت ما کسی چیتر تنه يعني مریجی بینیم برای عبدالحمید عبدالقادر قتی که جی بریتانیا هاتبو جبو پیشوازی مالباتا برای خو بکه دبیجه او پردیشه لی نکاره تشتکی بکه دستی ما گریدایی بون من نکم تشتک جیرا بکرم وبالاخص شي از دربهم ني حاضر جم زوريا كونم تشتكي بكم لما دي يعني تبغى تشتي توري تشوشكي كوس كونم بس وانا هم بيس كم وان ببينم وقتكو داك فن يكي ببين لبيش خوا او بيكي خوا تبي كو نتشتكي واجب من طبيعي حالك طبيعي جرجاز بك جرجاز لبشي ونهم جبا زوريا جبا ماليلا دي زوريون ايكو خدمته بازوريون كي ما زنت كيش مرة يعني از حسيهم واجبك اخلاقي بريجشكي وبراي تبي از حاضر من تبي از بريجشكي ورا ما راح بيز بكم وانا بێریڤان و bi sedan xanim û malbatên wek wê ku li gelek welatan belavbûne tiştekî nahêvişin ji bo wergirtina agahiyekê tenê agahiyekê li dor hezkiriyên xwe